tariki 8 June mwaka juju. Njui gwatire plot irio kwenda aja Wega Estate arauga chonera kirima kia Mount Kenya na ibaribia Oldaiga. Nkuruki kurina ukaribo kungana na barabara ithondeki bwega, kurina ndwego cha stima, riera rithongi, solar lighting, stima na rujiro kungana. Wega Estate nindarike ya kumia kikuma na Nyuki Town. Njui gwatire plot na magurija tikwinyeria mubukojo waku no uchionera financing ukurukira Solution Sacco. Ntubuante tonkuruki turingira dimu ukurukira 0722 374 186. Mwezi huu wa Mei, changamka na StarTimes. Tunaleta joto na channels mpya na shows mpya kwa ajili yako. Chagua bouquet yako na uwe connected. Enjoy Magic na adventure zaidi kwenye Kili Channel. Oh man, this is gonna be awesome. Ni sherehe zaidi kwa wapenzi wa spoti, wrestling, basketball na football. A goal to send a message. Lipia subscription yako uwe connected. Guswa hisia na drama na telenovela freshi, movie kali, documentaries, mziki na lifestyle channel. Changamka na StarTimes. Let's get ready to Download StarTimes on app kwa burudani kemkem wakati wowote popote ulipo. StarTimes, furahia maisha kidijitali. Mabade, we mama mabade, mabade. Ukipata baridi, nunua mabade. Mama mabade. Ukitaka usingizi, nunua mabade. Mabade raino, ni raino, ni raino. Mama mabade raino, ni raino, ni raino mama. Ukitaka kununua mabati, chukua Rhino mabati kutoka Rhino Mabati Factory. Wanakupa exact measurement ndio usave pesa. Ama namuna gani? Awe mabati ya sasa ni ya Rhino. Mabati ya sasa ni ya Rhino. Chukua mabati mama ya Rhino. mabati ya kudumu ni ya Rhino pekee. Nilikutengenezea kitu. From different worlds, come a trio with a shared destiny. Nikulinde na ikuongoze. Where will the fashion runway take them? Mimi nitachunga maua yetu vizuri sana hadi wewe narudi. Family business is everything. The beauty and the beats. Shanga, Monday to Friday at 8 p.m. on Maisha Magic Plus. Tuthina mbere na ntoshi yetu. Mubunge wa Mara Kareke Mbiuki augite na kugwata mbaru munini wa Rais Rigathi Gachagua kirendekithia ria one man one vote one shilling. Kareke augite untuyu gatethiriria tharakanithi kwithirwa ikigwata mbia imingi nkuruki irie ikugwata tha ino. Bamwe na ugu na ugite ati kugwata mbaru kuma kwa atongoria makiri Mara rubaruni rwa Rais Ruto akiugaga kaunti cia tharakanithi Meru na Embu ni ikithete wega kiri thirikari ino. Samuel Gaishima ena inu. Nishinge MCA wa Korontua niwe Gacheri Muthuri bamwe na atongoria mangi kuma kiri ikundi cia thirikari nimariritie wongereku wa ciana kugia anda cia tene maturani. Nimakuromba thirikari gutigira antu maria monde makuringithano na mabiti ya makuthukangia ciana cia cukuru Kibwendo gucemania na njara ya watho. Nimacokete maromba aciari gutigira ciana igucoka cukuru ona nyuma ya kubewa ciana ire inini. Mutugi Kare ataririe
kwa kagita kana baingi bamyankete kunyire kuminena na bethirite bari na twana bamwe batongeria MC wa Korotwa Gacheri Muthuri mutongero wa ikundi kia Rain 14 Mothers Foundation na Catherine Katha ule niwe mutongero wa Refuge International ni bomirite kwa review be mapema kiriana baba biria bakuwa kugia kwa wana maturene na ndi kuraira untubaka withire turithira kesire nyingi irethire ruanja ingi ikathirirwa au gwachibu tukathiraniria au ana baba bakanyamara ni atongeria baraba kwa kumane na ana bakugiana borijane na mathina nkabo woki cia teenage pregnancy siwete kiengele kana buku kwithira kuna kuingia kwa murimo ya mukingo na mno nyathina cikaingia anja cietu no ketha twana tutu na ndi quality ya life yao indi guru nontu mwana ucio riria agira mwana atiumba kumumenyera uria abatike the school atiumba kumuikia na ndi tuketha twana tu twingi turite inya street-ine kana tungi tukaga inya muntu kubamenyera MCA Gacheri na enyirite kinya kethira na baba ni bagire ana bakethira bagitejanirwa ni bachokwe skuru bete nambe na mathomo arabatigirire kwa ibwega ana bari muno beje bathome nontu tiwega muntu gutuika atombire ku achieve kiroto kiawe nontu bakutheri mwana aerwe ana nekewa kuma ke murungu ko atibati kwithira ari akas kiri maisha ja muntu na kia gwika werune nande MCA Gacheri arugana babaregia mauna bamwe bantu banja bada bakwithira bada kwi muno na ana bao ta antu bara tukwirigira ibo bagaya ana beto mataro ja mega bau bamwe ne boy bakwithira bakiana beto ana kana kinyantu banja kwina lot of incest irerio muthiene na mugambo jumwa atongeria babariromba mturoka gwatikana ikirite ana bobanini u bethe bakijukirwetaga rito ra kiwatho kenda gutigira na mbeu ni kunyia jamiru na mwana ore riria agira mwana na gutiragia intervention kaingi batithirie miaka eri batirona kana kangi ko ketha wina a teenage mother wina twana twiri tuthatu nyambere mwana akinya miaka 19 kana miaka 20 national government bajukirie atua bara bakethira baikira ana paniniu kenda bomba kona kio na kenda tweria kunisia cases cia teenage pregnancies na ntu bombe kwithira bakiewa ndenje baraba kuitangugeja yu kuma gicigo mbunge kia Southiment nkiripotera ndeto cia weru ria kwarietwa ni Mutugi Kare tutokia kaire kirugonoru kareke Mbiuki augite na kugwata mbaro munini wa Rais Rigathi Gachagua kirendekithia ria one man one vote one shilling kareke augite onto uyu gatethereria thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi kugwata mbia imingi nkurukia iria igwataga thaino bamwe na ugu na augite ti kugwata mbaro kuma kwa atongoria makirimara baroni rwa Rais Ruto akiuga kaunti cia Tharaka Nithi, Meru na Embu ikethete wega kiri thirikari ino akiaria ari ntere Chandagani Chuka mubunge wa gicigo kia Mara Kareke Mbiuki augite ati we na kugwatanira na yendekithia ria munini wa Rais Rigathi Gachagua ria ugai bwa kigina kia thirikari nene kuringana na wingi bwa antu ndeni ya icigo. Kareke ariuga ugai bobo bukongera kigina kiraekanenkanirwa kiri icigo bya kaunti ya Tharaka Nithi. Uteti bubu ikubwa kuga mbesa iganwe na one man one shilling one vote, one man one vote one shilling. Hiyo naunga mkono 100%, and we have no apologies. Utekuga sorry about that, and we support our deputy president Rigathi Gachagua kwa sababu hata yeye mwenyewe amejitokeza na atekatuke victimized amba kwirwa ngani kilima alitetera Mount Kenya utonga bwa Kenya bumaga wananchi antu mkule wimwe ni otwira na taxes jonde kaigilwe kuria metha na igatuika ni ikumba gusambasirwa antu ba Kenya kwa utha ira mbesa ira yethranwe ni KRA na ndwangi jonde ja thirikari ya igilwe kuria metha kiriti ya mbere ya kumba kukambesa to the counties to the constituencies ipati kwirwa mugunda saisi ya migunda sasa isia ithaka ipati kwirwa ikiringana na antu baria
be within those particular counties kana ke be within those constituencies. Amwana ugu kareke na reganite na ciaca ire ikwendwa ibamwe ba a ciaca barutererwa kirima Kirinyaga cha kwenda kwathukana na murengo wa Rais William Ruto akiuga ati kaunti cia Meru, Tharaka Nithi na Embu iri na guge bukugana ndeni ya thirikari no. Hakuna maneno ya kuonewa, tunaonewa na nani? Katukuona na watu weku no gutuonera in the very first place. Ni Rigathi Gachagua gutuonerera kana no gutuonerera na tiko ndani ya serikali. Nitabulwa kuona tuwe Mount Kenya tugicomplain tukiuga galero Mount Kenya ni gutigwa na nyuma. No kwa tunapata changamoto bukero bio bwe Mount Kenya bwe na mawaziri including internal security, including agriculture, including mbesa. Wakenya in the national leadership of parliament akina Ichung'wa there, budget committee tuko ndani, hata utalii tuko ndani, JLAC tuko ndani. Kwa hivyo tuko ndani ya hii serikali anda William Ruto na Rigathi Gachagua akiwa pale. Ariti ndeto ino arikanchani ya Jerusha Kanyo Memorial ntere Chandagani chuka kiathoni kia ekuruba kanchenu ya kuinga kiumia gekurutha mawega kiri mugongo. Nituli athio nkinya Samburu kubirira antu ba pale abotu irio nuntu na une wirwetu as Women's Guild to support kuboyana mara mena thina kumafindi na irio kubekera nguo na ona pale akuire tukathikurira namo na nituruthite ogu and especially this area nituruthite ogu several homes. Mundaira tukuruta ngoija mwathani ndaira tuwakira Murungu nyumba teje this beautiful sanctuary ndaira tukugwatania na atumia ndaira tukuruta ngoija mwathani ndaira tuguteithia antu bangi uko ndio tunabo. Hiyo ndio ile njia moja ya kumba kukita comprehensive insurance, na hiyo comprehensive insurance ndio itatutetea pahali tunaelekea. Bwana Yesu asifiwe. Enkripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chuka Gamba Ng'ombe mbito Samuel Gaishima. Thirikari ya kaunti ya Meru ni kurombwa gucua buri yomba gutethereria antu akana ciari imingiri ringikite ni murimo wa nyimba muno ya nyonto. Akere morigitani omwe kuma nthini ya UK American uri urariungite Meru kwa gitari ya ciumia ciiri na gucemania na arwaru maria marikitie gutoria murimo wa kansa augite antu akamaoni makurukira kagita gakaumu muno uturoni aritie nyuma ya kuriungira ubici ya seneta wa Meru Kadhuri Murungi uria augite ya kuona buria gatethereria antu akamaria maringikite kiri murandi wawe wa Kamashinani Foundation. Na kweno batu kiri thirikari ya kaunti ya Meru kwithire kiongera mainyaja okirongero gima mono mantonera nyimba enyonto ciekoro jenio ni megambo American ore mutethire mantujogi babo mwingi kumande korone Ngeretha. I feel like we American akere na Weru TV mwako emwe na gwete ko bibiribiri akalitene ne kaunti Meru ne thritwa ijanite nyonto cia mongwanano irecije kene gichonko cha prosthetic breast ama mastitis bra kere koro magana jarija 50 ende barabatigi bo bainge nkorokie barabai. The patients that I have encountered in the last couple of weeks, some who are end of life, do not even have access to the basics. The basic requirements for living. They do not have access to food. The patients who have advanced disease, fungating tumours, they are alone. They are living in the village alone. They have no help. And if our campaign and our project was not visiting Meru, who knows where these ladies would be? So no, in answer to that question, the government are they are completely underserving our breast cancer population from my experience here. We American bagwatanirite nanana kilemi uredere mostare jambira kudro kirona mulimo jo nyimba ibeti kaniri tie kudro bagwatanira Kamashinani Foundation kudro bekinyire kuruba bainge para bagi tronyanto shoronto mulimo jo nyimba. I guess I have been probably in some way shook a little bit in my heart from some of the things that I've seen in the last week. And it has taken me a lot of time to try to process what I've seen and the extent of the human suffering. Turedo shokia nkadho sana nonto ba American na antuba kuma island, especially the women. Papa tubeta kutua prosthesis breast na mastectomy breast itobiupi are worth approximately milioni nyanya na itombete kuringithia maisha ya ekroba ingi muno barabate balusete breast tio na
there was a lot of impact. Meru na kiri uge bwawe sineto Kontemero bona Kathuri Murungi na ugite mulimo jo nyimba ne Kontemero ijo kwenda jo kabiri no rito bwa goro mono nonto kinyanto byombe kana ikundi biribiti bekithirikari bitumba ko bikyomba nteto ezi pite kono tethire kumakirithirikari onto kederwa odithire tu operation ogaito nyonto mwiri jura jo kambi jo jara kureta imbalance na kinya rujuru kandi develop njarene na kinya nonto bakodro tena balance bwega okederwa okiumyaga system uju ya mbakiburi iturali araizire kwena aje baba ingi sana ba cancer bali njachi yao na ironda binene mono na bati kuona kinya mbese chegwita kwa ironda kana kuthambu ironda bati kuona irio bya kure bati kuona kinya penikira so antu bali kwa bero akaine runene sana so kwina challenge nene mono na inchi eje organization yetu inchi na kama Shinani Foundation itukuwa tukagwatanira zaidi na tuchwachole baba ingi bo tutethia nikenda tukomba kinya kwithirwa twina palliative care ya ntubo bondi bagekwamwe tubakaba bena nurses bo bamenyera bakethera bena irio bakurugirwa na bakeja kwa ndawa chia kuthiria rwakai na chia ku make sure ibo sustain ke reporter Antoshoro TV kumaja kingina ngine kirene kemusho Nairobi mbita Boniface Mongera. Bishop Salesius Mugambi na Athinjiri kuma Tanzania ni marekinyirie kirimambura maukongwira miaka igana ya utungata wa Little Sisters kirwa atongori mamo ni makathite Little Sisters nonto wa wira mwega uria makuruta maturani wira wa gutethereria antu Sisters mama maratongoretwe ni Sister Mary Agnes Nkatha taburia tugutarirwa ni Kevin Kimathi. Akiodana ngia basita ba nini ba mudure Teresa wa Yesu kana kenete mono ndo mambura to garajo narua to goko ngwaira myake igana rimwe kuma akiodana ngia to kwambereria ndene ya kanisa ya twiti ya basisa ndene ya kanisa kwa viewa na expression akana konguri ba kyao kya Murungu na to githinga danjira sa mudure Teresa wa Yesu kana kuma gyoda kwambiria 1923 imyaka igana yathirire November mwaka muthiru lakini twege kungwera na rueje ambenda kuwa ne ukare ntuko endongi na tukwirita na jama ingeti rogero rwambirire na ambirire bakyodorano myaka igana thiri injugumo ya umo wetu kwetithia kioto kiu kiao na mbere itukungwera myaka 25 kuma tweko yugia mashide yetu ndene kyodana kega mudure Teresa wa Yesu kana basisa itodato na mando mwanya kumenya na toana torantiwa mantone ya ugima bamwere mantone ya madomo na ye maendeleo ya communities mirandi ya roje na gukuria ikundi community na njira ya ikundi mantoto jao kwa ukijonde tuthithaiana na spirit ya mudure Teresa wa Yesu kana kenda tumba witithia eromba riawe twende ne kanisa nda kwetha rwendo kenda ndegurumba kwa tra and thank them for all the lives they have been able to touch and change and also save wherever they have been in a very special way at Machaka up there. What they have done there, many people do not know, but it is a life that is worthy to be remembered, that is almost creating miracles of saving the children there. Of course, there have been many other things running, health facilities like the hospital here, and many other places. So as for me, I just wanted to thank them, tell them to continue and to ask the Lord to give them all the graces they need to do much more. Nikasema hapa lazima nije niwashukuru kwa huo moyo waliokuwa nao, na kama kauli mbiu yao nasema tunapenda na tutahudumia.
Ni wega nontu akona kanya kurumira nteto cietu riu nkwendere utuko umwega mbitagwa Christine Wanjeru mwananirie wetu wa mathithi utuko monde arai Maureen Kirimi.